BJP तुम जसमेत फेरांके तुम माते प्रेस कॉन्फ्रेंस के दोहत फेरांके तुम कारजुदुन 244A of the Indian Constitution माते autonomous state labang so long standing demand mate ajirding kluipen itu tum karbi lapen inglong aral tum hinia district lake jasemet karbi anglong lapen di mahasau aprang ke north kachari puno alang tum kar iya puthat arjudun lapen labang so kar judun penapot BJP leaders tum kata MP dolo lapen Delhi pen angse toidon representative tum ta dolo lapen minister da dolo da nasi alang itu umpan karjo tengpen, herangke tum karjo tengpen alang itu bang hak tidak masih press conference bang dijut kok. Nasi laso teng mulut de BJP atumke hempre kapanke kibang jelang artis tapi lamcak pendidikan kilo. Lapen kidam tang tampatai hong pilo lamcak pendidikan hong pia tengpen kidam tang ardian tapi esonat tapi kacet tonda mabe lapen nampak cunti popu lake karbiang lorat kipandu lasine dia prang si akhir sarjai kata pan arjupo lasoti ni gira jenti mung lobat lasi labang so 244A labang Indian Constitution arlu jasemet 1969 na nikasi labang so provision bi ponlo autonomous state la autonomous state pulang ke mekan jungjung pensi cari longko lapen aron kapinco aja pong dohanda legislature aja pongdo itu ada lasi pinangan ini kita gamlong experiences kilo matengke labang so 244A of the Indian Constitution mate autonomous state labang so en ponpen pinangan arat cari asong tengke la pensi election cipai po lapen election haide te in summary ingkan kret pon ingkan koi ingkan ko rapobak padolo labang so autonomous state lamen pensi ale chen po ipadu bangke haide do plotangde yang terjadi. Lasi upia posi BJP atum patumi press conference no alang itum hempre kaputha karju herangke tum karju long kopi posi lambo bidun dek laso putha nali hanji basa ठीक है क्या Kardong kithan oji akam ke avelo jokta thek dun long hur lo la posi BJP adum thuke lake autonomous state ba state aso jasemet ke tribal adum phansi ki PG po bang thuke lake ning thena nelo lake jokta ning thelo ni to frang me eli to mange chini lap la APHC along nange dun atum an ke lake chini lap no lake BJP adum people athema BJP adum ideology masi tribal atau fan kapeti nangi po lama bang ke avede alang itu malidar lo galwarkar alang dia mata tok lo je amit hang si pu akitab long si hindi ben ke tok do ingraji ben ke tok do je ni ke British atau ma room ke doji po halang alang dia tok British atau ma room ke ni doji setelah tribal atau schedule caste schedule tribe atau penge arum ke pupeder lo kaciho cingbar cit anta dodik ci la schedule tribe schedule caste atau OBC atau hanke aking pa arum cibi ra papiduk pe mera aking pa arum cibi betike nening insam se ko alang lipu ame alang ligela RSS atau BJP atau ketok kaningia lam lo ke RSS atum kaningia lam lo alang li hala galwarkar ketok a bunch of thoughts ko kitab do a bunch of thoughts kitab do hala daksi alang li ketok be ka bang lo la so a bunch of thoughts ke la ke BJP la pen RSS bongo sena tenge hala tum a bible ko sige chipu la Christian le Bible ko so hala tum hala ka Bible ko sige hala tum le chipu kado kita porhe gur tame lage Guwahati ba Delhi gala he hoi kitab longi a bunch of thoughts pun hal raket tok do lage apko tribal schedule caste OBC pu gala ke legal term lage lapen tribal bu tribe ko bangala ke anthropological term schedule caste ko bangala ke religious term la bangke la son thok
Ake break do la tribal po bangga la munit akhe alam lo la bangge schedule caste po bangga la ke Hindu atong bong akang day nei aka ang day atuma bang lo la pende OBC po la ke legal term pinang la ke other backward class backward class mane hala religious term ateng galang litum ta schedule caste la schedule caste kathak lo mane abinong e schedule caste kali sita latung e kali lo alam abinong e latung schedule caste lo latung mang shudra lo latung mang lasi shudra akur kang dei ne lu Hindu tong bong ke lasi Golwalkar bang RSS a leader sige pulo alang li si RSS ke pinchong lo lapen RSS pen si BJP ke man lo lasi BJP ke ili to phan autonomous state nangi PG puthaga la ke jok ta ning ke nang ne lo lage ke the aning ke the dun bom la pen ki dun bom an ke hapu ke kar biang long che rai nang kar bia ke che rai nang puta aku ki pu bom la bang si mang hu thu me me ko pu si la son ni che ton te pin o bos tu le la tum aku ke kroi thu ke son vet lo pu ki tin thu rong no ma thu me me pan le Lapen ladak important kita do. Sadasiv Rao Golwalkar has clearly written in his book, "We and Our Nationhood Identify." Kolong kita do alang. Whenever power is in hand, first of all, hand over the government wealth, land and forest to 1 or 3 trusted rich people of the states. Make 95% of the public beggars. After that, the power will not go out of hands for 7 birds. Nasi ladaki pugila ladak kalau sir, alang ni we and our nationhood tu labang so alam cap long alang ni kita alam tigala puhen lo. Power pohon mu bangke lason lo inut bahini trusted udah alam tu manding kacet mu di tempat vaira government hormu an jor lamut privatize lam lamut. Halake plan mu di tempat kodai dia lo. La hodai dia lo program de pilo 95% hidup kela arah atum ke owe troksi ke cintur ne lo. Na 7 birds. Owe troksi ko pan ngalila. 7 birds hala Hindu atong bong ke tidak lo te aku amhang tek tu buku ma jadi. Lapade inur amunit amhang tek tipo aku amhang tek tule po kopi lo ne amasita la amhang ke tek tuta la taka munit kalida ta tek ako kalite munit seta arje langno ta ka tek kopi ne ta tek la batai troksi amhang ke tek tuan ta la tum ching tur un edep po la ke legal term situng lang namlo pote aklong alam lang namlo pote owe suri sita itu mana pa edep po batai troksi amhang ke tek pulote lage langsung lino lagi lak ay aniran ko lagi mana years ni alang lagi lapen aku lah mupen lagi pucula lo ini dak kuhik dak pom I'm ready to be a slave to the British all my life but I do not want such a freedom which gives equal rights to Dalit backwards and Muslim nasi Golwalkar kita lo 1940 aningkat nasi ahok alang non karbiang long nang acet plan talason mo ili tu minut bahini jakong ke do tum si hidup kila arah tum akhi along li helang tila non kisoi pan celangi mo be so sekami tilo ran be hospital lami mo be ne nasi labang solam nili akai sarajen timu pansin nili just na rapor pipon po alang li pe non labang so Kupuson si ilitum ajak kong pada ilitum halangan kita sik sidul cipang bukan ajak non ilitum hidup tong parasong situng puno langsung udah lagi dulu kiro bipar piglo kasi alam mga lapulo open na ilitum kato bitum sar penami tamani than bom lo ala RSS atum di ongdung ili mane kete ngamong bang ke tum jong si hembrek pelong da pranan pulo te RSS atau mana itu pajil pun naik bos, orang tu nggak RSS join lo. Tapi laso alam itu non itu kado we labang so tok so ben itu nggak pacet hayat kau nanti ba ketok nanti dan pulau itu lah namu pulau laki ke long jika lo itu apa nya laki baru so sana pincong ko.
lapen obitroksi bulu tela ke matha damun ipin alam lola tamane kacing thur dunji kali lono ki duksi tongpar ko penona itu duk bomlo ku ane ki duk di non andai itu atuar pendang lok ahem ari kicu kijun ka duk kabe itu ke duk kita ai style la non itu ha nogong district la dam sata itu masalah ki duk hada ke abi bang katu be ahem kita misen lasi RSS atum pensil la BJP ke nang plan lo sada non ajaha atum itu cini nelang itu non la anak ki duk lo siksi tu lo jakong itu ka cini ne pana jok itu ki sung nang ki duk nang lapen itu karbidet kali itu inglo akhe tu bikhai koi মোৰ অসমীয়াটো শুদ্ধ নহয় তথাপিও মই মানে হেৰি ক'ব বিচাৰাটো এইটোৱে আছে যোৱাকালি আমি হেৰি চিফ মিনিষ্টাৰৰ প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে ডিফুট অলৰেডি হ'ল যোৱাকালি তাতে ডিমাচা মানুহ আহিছে ৰেংমা মানুহ বহুত আহিছে গাৰো মানুহ বহুত আহিছে এইপিনেতো আমাৰ যিমানখিনি শিখ শিডুলৰ যি আমাক অধিকাৰ দিছে আমার কনস্টিটিউশন হয় হেইতুৱে বিজেপি আৰু আৰএসএস সকলে তো হেতু হে আমাক বেয়া কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ মানুহবিলাক নুবুজে অলপ আমাৰ ৰেংমায়ে হওক গাৰোৱে হওক তিৱায়ে হওক বা ডিমাচা সকলে হওক মই কেলে মই এটা অসমীয়া দি হেতু উল্লেখ কৰিছো ইয়াতে কমেন্টত কৈছে যে অসমীয়া কথা দিও অলপ আপোনালোকে হেৰি টকশোটো অলপ হেৰি কথা পাতিলেতো আমি অলপ বুজি পাম বুলি কৈছে এই গতিকে আৰএসএস মোটিভ আৰএসএস সকলে যি আইডিওলজি আৰু বিজেপি সকলৰ যি আইডিওলজিটো আৰএসএস পৰাই হৈছে এই গতিকে আমাৰ কাৰণে এইটো অটোনমাস ষ্টেট হেতেতো দিবই নুখুজিব আৰু প্ৰয়োজনো নাই তাতে আমার সব মিছলিয়া কৈ পেলাই গ'ল ৰাজনাথ সিংও মিছা কথা কৈ পেলাই গুচি গ'ল এলকে আদৱানী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজে আহিছে আৰ্টিকল 244 এই কথাটো অলপ উল্লেখ কৰা নাই এটাও উল্লেখ কৰা নাই তথাপিও আমাৰ মানুহবিলাকে ইমানখিনি যে বিজেপি লগত এটা সহযোগ কৰি আছে কিন্তু আমাৰ জেআই গাথাৰ ছাৰ আমার এপিএইচএলসি ফলৰ পৰা এটা শিখ শিডুলৰ কথা শিখ শিডুলটো এটা এইটো আমাৰ সংবিধান হয় এই কথাখিনি আমাৰ কাৰণে গাঁৱত গৈ পেলাই এৱাৰনেছ দি পেলাই এটা অলপ বুজি পাইছে গতিকে মই অনুৰোধ কৰিছো এই টকশোৰ যোগেদি যিসকলে বিজেপি বা আৰএসএছত আছে আপোনালোকে অতি সোনকালে এৰি পেলাই আমাৰ নিজৰ ট্ৰাইব সকলৰ কাৰণে বচাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব নহলে আমালোকে এনেকুৱাই দুখীয়া হৈ আমি এদিন নষ্ট হৈ যাব তো কেৰো পিলো আপেন্দা কে সিনে নি গাৰ্জুদুন কাং তো বাংলা নো সার হাসিনে le arju bo la silada itum phanang langslet manang langslet le mane da siri tok dak doko british akeng ri arun ke doji seta backward lapen dalit lapen muslim atum phan equal right kipike lake ne kenang sidom dun ne usi lason ahem prek kenang ne tami india independent long lok lo british akeng depend buo tis tami la ke su kipa phiku ba ke tumhan kelang selet ke thala bang swar depend tami duko non itu mana apa lu pilo BJP tum small state agenda budi small state agenda manela hemprek asuk autonomous state ke hemprek asuk bule tum kudam dia lona hemprek asuk ki pi ya pana provision to pulake 100% chubai lage tasi BJP RSS atum athuria teng pulo tangke ini tumake hemprek la people lalu dia sini teng ohomiyat aku kongoloi koise ya আমি তো বুজিছো আৰু লিখা আছে যে 6 শিডিউল টু এটা সংবিধান এটা কনস্টিটিউশন এইটো এই 6 শিডিউল সৰু এটা কনস্টিটিউশন মিনি কনস্টিটিউশন বুলি কয় এই সৰু কনস্টিটিউশন মিনি কনস্টিটিউশন টুকেই আমাক
আমাৰ লগত আমি এতিয়া পাই আছো সেইটোকে আঁতৰাবলৈ বিচাৰি আছে আৰু আঁতৰাই আছে পাৱাৰটো কাটি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত যে নাগাসকলে সেপাৰেট কনস্টিটিউশন বিচাৰিছে আৰু সেপাৰেট ফ্লেগ বিচাৰিছে ফ্লেগটো বাৰু পাব পাৰে কাৰণ এইটোতো ফ্লেগ উলমি থাকিব এইটো একো কামত নহব কিন্তু সেপাৰেট কনস্টিটিউশন আমাক যিটো দিয়া হল এইটো কাৰ্বি আৰু খাচী গাৰো সকলক দিয়া হল সৰু এটা কনস্টিটিউশন এইটোকেই ভাঙিছে আৰু নাগাসকলক যে আকৌ সেপাৰেট কনস্টিটিউশন দিব এইটো আশা কৰিব নোৱাৰে এইটো মাত্ৰ দিম বুলি কৈ থাকিব আৰু তেওঁলোকক বোধহয় কৈছে যে তোমালোকে সব হিন্দু হ'ব লাগে তেতিয়া আমি দিম বুলি কব কিন্তু নাগাসকলে হিন্দু হোৱাৰ পাছতো তেওঁলোকে শিডিউল কাষ্ট হ'বতো আৰু তেনেকে কোড কনস্টিটিউশন এতিয়া দিবলৈ কথাও নুঠিব তেতিয়া শিডিউল কাষ্ট হ'ব জাতিয়ে নহব আৰু তেওঁলোকক অলৰেডি কোৱা হৈছে নাগা বুলিটো সংস্কৃত ভাষা বুলি কৈছে নাগাটো সংস্কৃত ভাষা হয় নাগা তাৰ মানে নেকেড এইটো তাৰ মানে কেনেকে সংস্কৃত মানুহ নাগাসকলক কেনেকে দেখি পেলাই তেওঁলোকক নেকেড বুলি ক'বলৈ সুবিধা পালে বা চান্স পালে বা অপৰচুনিটি পালে যদি পাইছে তেতিয়াহলে এই সংস্কৃত কথা যিবিলাকে কয় তাৰ মানে ব্ৰাহ্মণ সকলে এৰিয়ান সকলে সংস্কৃত কথা কয় সেই সংস্কৃত কথা কোৱা মানুহবিলাক নিশ্চয় নাগালেণ্ডতে আছিলে নাগাসকলে অহাৰ আগতে নাগাসকলে নাগালেণ্ডলৈ অহাৰ আগতে সংস্কৃত বামুণ বিলাক ইয়াত আছিলে তেতিয়া নাগাবিলাক সেই কৰবাৰ পৰা আহিছে মিয়ানমাৰ ফালৰ পৰা আহিছে তেতিয়া বামুণ সকলে দেখিছে যে তেওঁলোকক নেকেড বুলি নাগা বুলি কৈ দিছে এই কাৰণ সেই সময়ত এতিয়াতো টেলিফোন আছে সব আছে ওয়্যাৰলেস আছে সব আছে দিল্লীত যি হয় ইয়াতো গম পাওঁ ইয়াতো যি হয় তাতো গম পাওঁ সেই সময়ত 3000 বছৰ আগৰ কথা তেতিয়াতো দিল্লীতো নাছিলে এই বামুণ সকলেতো ইৰাণতে আছিলে এৰিয়ান বুলি ইৰাণতে আছিলে ইৰাণৰ পৰা কেনেকে তেওঁলোকে দেখিলে নাগা সকলে ইয়াত আছে বুলি সেইকাৰণে ইম্পসিবল কথা তথাপি তেওঁলোককতো নেকেড বুলি কৈ দিলে মই বুজামতে এইটো নহয় নেকেড বুলি পেলাই এইটো সংস্কৃত ভাষা নহয় এইটো না কিবা নাকা কিবা নাকৰ কথাই কৈছে নাক নে এইটো কিবা নাগা কিবা ইয়াত ডাঙৰ বুলি ইয়াৰ লোকটো ডাঙৰ বুলি এইটো হবলা কিন্তু এতিয়া কিতাপতো লিখিছে নাগাসকলেও এইটো একচেপ্ট কৰিছে গ্ৰহণ কৰিছে যে নাগাটো সংস্কৃত ভাষা বুলি সেইকাৰণে যদি তেনেকা হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকক যদি হিন্দু কৰি পেলাই তেওঁলোকে বেলেগ কনস্টিটিউশন দিব এইটোতো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে এটা অলৰেডি আমি কলো হিন্দু হোৱা লগে লগে তেওঁলোকে শিডিউল কাষ্ট হ'বতো শূদ্ৰ হ'বতো শূদ্ৰ হলে আৰু বেলেগ জাতি যে বেলেগ শূদ্ৰ দেশ বুলি কৰবাত আছে নেকি এইটো হ'ব নোৱাৰেতো এইটো সংস্কৃতত এইটো ভগৱত গীতাটো লিখা আছে মনুস্মৃতিটো লিখা আছে শূদ্ৰ সকলেতো নিজৰ দেশ নাথাকে নহয় সেইকাৰণেতো যদি নাগাসকলক কৈছে হ'ব পাৰে যে হিন্দু হলে তোমালোকে সব হিন্দু হৈ লোৱা তোমালোকক এতিয়া কনস্টিটিউশন দিয়া হ'ব বুলি কিন্তু এইটো আকৌ ৰিপিট কৰিছো হিন্দু হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু তেওঁলোকে শূদ্ৰ হ'ব Akhirnya before we close out, Ben Ladang isi mungkin nakar ju alam kelarman taruh itu ada nggak tau. Labang so press meet aja lo BJP ya songja tum MP pencelok minister tum cenglok kopi bosi berangkat tum karju awut kopi polo tu follow lagi hai hige laloti people lo lagi itu teknologi lo di ninge hai head loke ninge head le lo de non election nang le apor seta lang itu ninge hai head loke angge election tande robi aku ninge hai lang ma lagi ninge yelo lagi non election nang le podok dok ninge je tang det le election hai det le go si autonomous state le BJP kole itu manifesto nai kate nai jo amar manifesto tu likhan asil
akhiro piparpik lo kasi Juga pipil lo lagi teklor lo. Neli cipi ludu nang nelo lagi kroy ke. kasi karbiang lo rat para chuning di bangla lahen lo non election te bokhelo o pit tame BJP atum labangso 244 ye putha angho gajing ko haide tilahen lo ke bang hilang ani tame ning ge thege donam lu pipe be do lage Velo. akhiro piparpik lo tapi non dam tu pilo na non bang ke lahen lo non malom social media long ilitum heglong pedang ani da heglong ilitum KSA karbi lo charli asong mate ameku akhai Samson teron abang so alam aputha social media long pina lam kecipang jar do alada amasini lita langgun lo lapen langgun pen evidence abang hala lam kecedang to bang ladak pen awede alang li to kulmini saraphan lapuson se ke boglo pinangan komama to ne ke to alang li ake sar Samson teron bang ke jaya gathar phan keping rem ba lapuson se halada komen lo pinangan to ke pon sedami ni check lo alang li ke to apa thadak sar jaya gathar amen bang ke to teli ati lasi nili pen di pukang to bang ke lahen lo alang itum pucot kali lo Komania bang jongsi lason pinidet wedame jongsi amen ki tok lor abe pulotang te la phansi ki ku ke elitum jong namun ilage ऐसे लो स्टूडेंट लो नेली के ऐसे komania pan ki tok lor amen ki tok lor do pulotang te hala le kapre galam lo sedame no na bang ke saraphan ki tok lor abe lapen kelang segala lam abe nasi neli ke ऐसे kamate kar bilo chari asong ada semet Samsona teron agro to machuning di kantung magala hello nale tu makke no matha ponang ne lapen matha inang ne nasi nut bahini bang komane do ta ko ke tok setame hala bang des lo tu ini di jongka lapen alang tu mani li chuning di thulo alang tu ke claim neset alang cipidu ko aposi nilingen tame alang tu pan he jumi pidun lo Lala neli kasini kang tu neli pansena pe ropon body. Neli pansena pe ropon. Neli pansi ko pine sa punai kuk polone pilone body. Lage neli ke ningda we ala CAA alam kai tungan ka protest ut posifu. Neli panang kuplone ang kukelone ne chini ne nang kuk thapone ne pupe neli tuge. Po an ne tum singhason यार निये जो के दाम पान के सुन निके ने सारपु ने पनाना को पन था पने के पुपेले थांग बा बेदिम ले जो हांग ला मा ले ako lage non Samson na nge pudon tot pen kapek lang ke ni pan nang kan jin so son si ni pan na support ason ke tok hai ke tok kan la pu body ni mane la kumane tum se ke tok lo mane alang li ki pudam ma ke maju kamen ta hadak ni check lo maju kami tak tokti, nanti pada tokti, sedami alang ni kumake leader satu puluhan de, mana army army tapi cingtang, unangji cakti unangji, nasi nudeng, ki mana ki kup dun pen ke lah bang leader citi nanti, sedami ada ni licek lo nanti mana ke totali sabi, ini lagi kosong si alang li lah, nanti pan sedang sorsa lo barang ke jong ibu. Wala hello hello, hala solam kapeli dam ka group kapre ka tumbo, kapre ka tum si puru lagi. Jai kathar pan ki putok pusi ke pudun tu body la solam sini li pudam lagani li pane putok tagali lage Samson teron no ne komalo ne atum ja seta nang li abangali ala KSG Samson teron puda dola alang li tumpen pace lang selet nang popat la bangge kan tagali lage la un an la jai kathar pen pace lang selet barat nang pula RSS atum kam lage ni li sini bongo sena RSS atum kam lage la soma pusini lita la nono check ko hedi na limen ke tok khang da li la si bang pan kono dari la som ke tok tan bule la le ka preg lu ni pan na ingin su dun ta kam ave ni pan ni cho ni pan na ingin su tu ko ni cho hang he jo pan ta ako la so e picture si ke cheng ili tum SSIC ke cheng six schedule implementation ke cheng implementation committee ke cheng la pen 24 plus organization के दोनों मेमोरेंडम का सबमिट लो केस की पीलो केस के फाइल लो हाई कोर्ट ये तुम भन जिन सुना को फन का लीडर ने ये तुम मंगे के रात तुम चिनी नंग जी पो बांगा फन पेट का में रात अंतिम के दो अलार्म निंजे जी पो बांगा फन गली रात अंतिम के दो अलार्म नॉक्सी निंजे चौक पुलते रात तुम मंगे जहाँ का रात तुम मंगे ला
tumutan mo rin pacu betap kang ni kalau ninji pada saya ningdok pada ji setelah itu mabangai lagi punam kali rat atau maningki dog dia alam dah ho alam lo te tanang pu itu ni bang nampang jinsu nak puapan kali bang kopi ni kiduk kisum haide pu kopuluma la nudeng nang pikup dun nang henten puapan kali deh itu ni lagi ason kau lagi cuma thati lagi aku jok dan nama thadu nang ni lagi lasi ladak pen ili ladak komen kado kami lang dun lo lasi thang kami ake no kachelong alam thi masih awe lapen ili tumpen clearly pulun lo karbilo chali asong simen samson teron agro tumpan ili tumpan thang da ning koi confidence panserang tumpan dame nam thi pachini dun lo lasi non dam thuki lo nang non bangke jasmet ili tum karbi ang long lo kacheplang mo alam lagi kopi lo puluh tante forest di forest ekating 2006 ing nam kira kom labang so aron 2006 aningkan kepincong do Assam government labang all India basis lo lasi halada kito kating puluh tante forest alu mate ing nam alu jasemet ing long aso lapen forest track usipu aprang benda inna maju kidua ke tu ke dolong musada ke tok dulu lasi labang so puta jong si dolong pulo kan ke kita kan kopi apa se garbia tomhan forest area lo kidu itu ke schedule track musada ke tok mati hai so tu ke dolong kopi apa se inde inna pen lumar tilo eviction la tilo third la tilo ahem me ki kai pen cheng lo kopi apa lo lasi labang so pla dak ni pathan je phan ni ngali phan se apa tilo san mo nili the scheduled tribes and other traditional forest dwellers recognition of Forest Rights Act 2006 lapen amend to London 2007 lapen 12 aningkan amend to sita la alam the ke claim ya ninghang aim and objective bangge lage larle lang hala that aim and objective people hello. It recognizes the forest rights of the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers. It vests the forest rights and occupation in forest land to the forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers. It provides a framework for recording the forest right vested in scheduled tribes and other traditional forest dwellers who have been residing in forest for generations but whose rights could not be recorded. It tells about the nature of evidence acquired for recognition and vesting of forest rights. Alam thige la pohelo section alam the pinon elitom phan ke nang sot angke section 4 halo banso Allah anding pi kli lapen a clause ho along hadak tok law the acts mandates that no forest dwelling scheduled tribes and other traditional forest dwellers shall be evicted or removed from the forest land under his occupation till the recognition and verification procedure is complete. Lapen ako putulo je scheduled tribe atom hanke cethana link seta reserve forest tame unclassed reserve forest tame jat a forest tame dak pen ke tharli un ik usila bangso ro along pudet le ka tharli un jigali hal atom pan potas ye pinani pomangsi dak tok lai lo alam ke the dung bang lai la sinon karbi atom pan singhason area pen lapen along pen ke toy ki plum la dakete ke siape do pot ha ingnar siape do pot ha dak bene dam not ta ho pomat karbi atum phan anang plum la singhason inglong along pen kukia to mangai na Allah hala tu mangan plum si hala tu mangai dam de hala tu hadak si do ko hala tu school da do a polling station da do ki plum ge kukia to man si ki plum ko si 2000 tu ningkam
Karbia tum take laki claim dun ki plung along. Amat akarbia to bang phansi nang plung thurap non ke dak long nit along si chibui hu. Alang litum non kheti ta chu claim thai be. Non ke lebar kam si alang litum claim kalino alang. Bang hak ke cookie to bang ba me thang kheti chi claim tu bo hala to bang ke. Elasi che than ling seta ladak pen nang ke plung ke lake aron re pen sin nang ke plung lo. La pen hala da aku do tulan forest rights command atum lo ne tum forest patta ke long yi atum ke lake section 4(1) along se tok lo lake December cricket home surihini ra phoning kan December cricket home apran forest along ke do a tribe atum scheduled tribe atum anke halatum dolong we potata lompo lapen la anda putulan haladak sanctuaries lapen national parks along sita la tumpan hadak pendak lumun ek pun na wildlife sanctuary pulo di wildlife sanctuary pon nang tum dam nang pop dake pulo wildlife sanctuary along talang tum dolong po pulo daw bangke la wildlife sanctuary along dolong po pugi putar la haladak lo lapen section 4(1) along la ketok lapen ke lada ko pipi lo the word forest land puga pilo dake it is much wider means land of any description falling within any forest area and includes unclassified forest, the unclassed forest, undemarcated forests, existing or deemed forests, the protected forests, reserve forests, sanctuaries, lapen national parks, la anda forest land, abo la so forest land pen ke tribal scheduled tribe atom phan ke plung un ik la lam ke then nai lapen itung tribal tum an le ke long dun lok la bang so ek ben an le ke long dun lok ke lai itung ke as a dark ban singinam bo 2005 pen apraman ke do tu 2004 December 13 tu po la so pen apran ke do to man ke so teng pen itung che 5 te long lak po la pen de Jongsi ningkan ingkoi thong kebrong chukim elo bulote la jongsi forest me infection no bodi tu aromating me case ta female la pen la chota kalila la da ki putu la son ke claim dia phan itum government tum si government mate dagote itum council tum si 3-tier system pin chong nei bhala lo si pukok lo 3-tier system 3-tier system pulo te indeng ke thom lake section 6 along si pulo section 6 along pulo gram sobha lage level lo lage ili tunge serwan cap lo lapen kuki tunge hausa lo lapen marake tulsung waisa pulo lapen subdivisional level subdivision district apar gimuchot subdivision along the committee do nahi lapen ke district along the committee do nahi la committee ke thom tum si la so la bangso allo ke akam pape dovek nang ji pusi dak section trop along amdeng pi trop along ke top do to khero report pe losar la se kachini ne pe na job ilitum kana hok thetan lapen ke chi atum ke chini da setame claim da diti la se da ke tum chani konang former chief justice of India N.V. Ramana ke pukapilo police officer satum aron repen government amuni satum pen jongsi ari ka chipi mate ari ka chon pen tangka kuno illegally they halak tangka kachiselam lapen power ka abuse power misuse jet program te la tumke mo government ke remote lahai a police officer satum lapen officer satum ke law te pen protection pp possible la tumke jail dam te nei la silada ke no dak officers tuman da meli nini chuling dilo ke bangjangani nale tum ajal department long same free and fair pensi side nangji pen claim ko nahi la pen nale tum ke claim chok sidat pulodam ne arona te pen nili tum slame na otna ko lage non ranger pen cheng lock
Nonda Karbi Anglong NCL seta Ranger pen Chenglok ACF DFO ACF tame IFS tame DFO la pen Principal Conservator of Forest kaddo besita labang soal law bang akam pape do vek nangi alang litum pancho ningrilo non amat alang litum akam pape do serak nangi. Ala pen non akero bipar pilot ne lasi Rajan Timung alang li ke lumbajong a candidate do lasi as lumbajong a candidate true fans ne la gar julong alifan ke damtang ladak rong ang kirong tame election lo ala pen lasona kasi halada ke damtang ladak ka kuwi rong choket lo ladak lamding lo ala ladak ta lasi na as candidate ahin pen lahai ake hendo a activities ke claim mate a ke claim apon dang le ko pilo tuji forest department to ba nili kipu kantung la hello jasemet non la forest department atuma bang konat mala karbiarong thirmu jorpo pulo tedi hala ke infection me pidi la perno la non jitu diki tuma sa na than la bangso arona ting men pulo te laso arona ting men putela metum la kemo inisi bage forest department men pobat to non la namu na ilitum ningkan ingkoi thongke prong choki mati molok kami forest department to bang election ko non mangna mana kopi posin de la da di purong sopi la roya kungkung di foro ya kungkung ke do la pen hala central ransalom ke do la haya kiche so to mana mana tum election ai di anga lote ke election ta milo to makale sidul sa kali det ke di hala to man ke longlo election longlo order ai pina khali ya tamilo so ai khali number ke eta me hala to man ke panglong thu koksi jitu dikira itu apaan sidul tribe satum ke forest along lelong ta dolong patum masa natum hanke katharli tu lasi kaparlin lasi mobil sarada pulo la DFO tum ranger tum ACF tum anta la bangso lo ke la so ting ben natum kam ceklem serat nangi la pen non arju thulong la ko lumajong long kami langsung si infection ji ulang ko sa atulong lo selatum la cicini ne der mahasadi latum ka cicini ne aja ko gedo kok tai Cini nedet ni liama ta ke hala MS gawal kar ke puhadi tribal tu ban piduk pik nang ko mati di la si hala pa piduk pik nang po program ke claim along si alang litum ta la tribal tu ban piduk nan ko si la non ke domom council tum ta claim bom lo atema एकदम हेम तुन हेम कची किमजी फाम कार्बिया तुम के माथा नंग पिगला चेक कोसों से कची नाम जी मा कोसों से तीन के जो नाम लोग को मा को अंडेंग से दोला कमाथा नंग लो अंके लासो हेम चुकिम पा में फिर मुझे और लो ब्रो देंगे काय तक थारली हाला के थारली बेक नंजा तुम फाम हाला sidul kas kali der sidul tribes kali der tu pana bangke hala tu bangke pidulong tu pe mil la si kaparli na kam se ken la si la ke chok che la pen la tum aron la pen la lo ba la tum chelang ni la hari ni non na kero report pilo pe thien hek na apor dolo posi non ba gada comment section pe tum lang na la pen last bangke isi do thulang la so isi la bangke jupo non la dak bangke comment section long ben tum da kanaka video ho la si kado gawi panle tum pilablis da e ngoda pansi la daging wai pon chot po la si alang li pe nangkar ju ke la son lo la dak to ho Robin ni Robin pe nangkar ju Robin tera sa ili tum PHLC MP election highlight pen kupi lo ke claim change kupi lo ke claim change kusi alang li nangkar ju pon ada Iklim change adalah autonomous state ke ha. Number 1, number 2 ke siksidul ke pangtan. Lapen siksidul ke pangtan pulau tante lage lalong salah dudun erlo. Paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen. Ilito election kape dua lo aron lapen voter list kasilam aron selame po. La kasilam long si hala tribal ka leader atum amenan ke thanang ji po aron tahadak bipon kok po lapen than po lahel alam mange lapen hala long si
Siksidul pantang pulutan te, anding pi ingkoy ka pantang na po badi, anding pi ingkoy pantang lo pulutan te, sakori ke doan, tribal dum silong at na po. La aron repen ang long dun, non SIU na avelang po, aron repen ang long dun kecil tu, halay gue atum men an ke la kay kang thana kang ke claim ko lagi. Atumi hata media tumar dulu. Saat itu SIU sung pikir ada, kupi bot elola SIU nang hal Brahmaputra dan Wardam itu highlight itu, non nang tu dalam stang hirialo, anda kupi bot sih nang klaim berdalo, kalau ni cini ni non gontai sial sini lah, soalnya macam cini lah, lagi napa terak tekang makan, di Cimini Star dah. Gontai sih gua. Oh, non dia tak kau kau sih lagi SIU lah ni kacini. Lagi pacu baik pikir mati. Pacu baik. Darpang ke, lah. Atau lah siapa dulu pun lah sisi thanko lah bang pening dia bangke pijut kokor, langsung tokso bangke lagi jasemet non ondung arat tu bangke sosial media follow up atau bangke nanti tolong lo lah ben kaprek lang boy evidence made aron hincap aware tu bangke tu sini lo. Kasih re-election na putak kabangke burning issues lo. Amane labangso at topic kabangke ili tungkai la sithamo la pen Karbi Anglong alat omdung atung bangke mentu si relation do pumaku ani aro la posonsi kachini gatung topik la si labangso re-election na putak ili tung ko poson si re-election ke do kokko constitution availability pen tum langna la sopi non present kopi status along si doma la ta tum chini ko non nilai sarpan si kupo kedamtang laso putak election saya prangsi PIL pilo labang so PIL pidepen ang bong alom asap so order klan net pen ako gap do thukong lo ada do thukong lo kedamtang cek lo si cash thotulu lasi labang so cash abang ke non market high court long si do bom la lasi laso putak thi hek pen labang ke akes ki thur ke aprang ka batai krip ho thur dang lo bu la pen batai krip ho thur dang lo stala so hot aprang ahon bang ko an lang pe me minute la pen non bang lang pe me lo arni si aru chi klo thom ke arni bang ge lang pe me lo non ilitum advocate tum ani ke hang ateng ben si la bang inquiry Frog MSC itu anta hadak nang parjab dunai. Parjab dunai mana ametang si arjab yang naik tu kali a lawyer tu arjab pipo. Ba ametang ni ke hang tu dia arjab ko. Alang litu hadak arjab ber naik arjab ni. Acema alang litu aphan non ki punang ko pathe ke ilitum case ke file ke election aprang ke de. Election aprang. Lagi jok ta hai hela hala ke. Angin non apike hai tu den lo. Angin mo justice kali det po alang litum hanyong si arjuje te alang litum ta kaning je do nangi our side do nangi la si alang litum han our side pj pansi la bang ingora throamen ke hadak bi po nangi pula alang litum han pe phobat nangi po bangali our side pia ba la ben la non our side pia kama bange claim po na non iruyang bom la pen ke ilitum justice chief justice tum komandu ana apor ang bong ako engine casing tool tu ini lah bang ini ne setan itu mah prap jingji la prap jingji la pen ciklu der ne sudah ciklu jon niang bong ke order final order eklang anji nak nona tengge la pen klang der lo te kado itu nda sini election doi ma lo de po bangge la allo tengle lang dam lo te la ke do de abidia be atuar avelo dode de akapre atuar ka avelo adema constitution nong si peklang dak do non ka do itu de chelang kami constitution anding pi haroini ra phike bracket thom m tualo haroini m ameketi m haroini ra phike bracket thom m tualo ke tok do 243 m of the Indian Constitution lapen lalong hala 243K da porde ponan ko panchayat alama ba lapen hala panchayat law 1994 and inkan Assam panchayat
alo aron kaselam andeng PEC andeng PEC close to labang porhen angko halat reklar dak de ye panchayat alo ke six schedule angkang arlo ke thang akam ta claim unik wada ke tok de ai claim unik pun pe claim det ken de lage aron re pe claim lo ken election ne pe do la so election ke aron re election lo ken de lage apra asamis ke pupu oboidho nirbachon lo ke lage oboidho nirbachon pomar la si Assam election da la si 1980 kopian ningkalo 83 dolo badi 83 do pen ningkan ke thom bang aku do thoi phak lo ke 86 an ningkan election do thoi phak lo ke lailo la si la son tak si non tak lempo lailo re election ne do bek po la pen isi bangen do sulang la di Assam Panchayati Raj Act 1994 long ako section 114 long langam te state election commission alam thinang lang hoda la si panchayat aron mensiala state election commission ke same lo it falls under the purview of the Assam Panchayati Raj Act 1994 clear lo la pen ako isi do tulang ngale tum non langbom long te google long nam tame Indian constitution long article 324 hada langot hala dake acceptar masi election butok tan hoda ke hala apon along malang thon 324 along langot hala da election commission bo alam the doi hoda hala da ajak kong ko pipi doma election commission doma da tok da president election ki pa do phan vice president election ki pa doji phan lapen mp election ki pa doji phan lapen state mate MLA election ki pa doji phan bu se da tok chon hada council election tami pedo noi pu ang aja kong ta ave lapen tok te lai lo tu machni da mai ba lake constitution of validity lo constitution at 10 pensil elitum than lo monale tum lang kame article 324 of the Indian constitution lai lo klada pen lapen 6 du long tum langji pulokante paragraph 2 sub paragraph 6 along ngangon i ya falong korino ada election na pen cerap link buhada tok nah lo ada na pen aja ko mabake 27 na ten sik lem ko pen arul akimi silam letik ke la ke dobom allo ateng pen si 1951 kasilam arul ateng pen si election pe dobom nang ji ke la ke angding pihini angding so troxy B along clause B along sige tok do lagi six schedule lah, lagi nang litung lagi kami la India na constitution na kitab le nang litung nam lok anta hala la hego ya lakan je tu etpo la kitab so kami dak bojar long talong i do la pen isi ilitung chininan ko ya posinili an so se ke thek thuje panili than ponthule thotlo nalitung constitution purji pulogante Indian constitution da purponanji la pen six schedule da purponai la loklo tangka dak kache phoson ko pipi mahedi la dak cheton opo isi purhiwer isi purwer polo tangte itum theglom eteji non son 62 long freedom of speech expression prime minister alam avilo la pen president alam avilo chief minister alam high court alam avilo dake toktelo 62 long athema lake itum aphan anchoda ke chari je panchoda mainly bangke hala freedom of speech expression movement la pen jenglok discrimination of creed, caste, creed, religion, asom, president, vice president, lapen chief justice kang wai, governor kang wai, kate halaman ke Indian constitution of itu ya tu. Lasi ini tu ipak borsot pulau tangde, klaro itu po, nang itu namji pulau tangde Indian constitution dan namno along with six schedule. Lalu kate tu klaro. Lapen laso nong niliaku pudun tu itu, ladak hala 2006 aningkan. 2006 aningkan nonne pilone 1996 ma 2006 aningkan extension of panchayats in schedule area pada ke top 1996 pesa PESA hala dak pulo ge panchayat ta six schedule arlo ta extend nangji pulo hala dak ke top dulu la masih aja dulu pulo ye panchayat ande panchayat ta six schedule arlo ke claim make pulo yo matha Setelah sono mangali Land Extension of Panchayat Act Act amang lagi Constitution gali Constitution along pulo Anding P243D along pulo Je Panchayat means
by whatever name called. Lasi extend nang po, sa taka extend nang ike, dake serwan kep si extend nang po. Itu mat ponjat ke serwan kep lahil alam mage. Lahil lasolam mage clear nang ika duitan. Lapan itu meaning cibi nai, ini tu me council pulotan te, hala dake tok padolo itu me autonomous council. Even the parliamentary legislation cannot directly implement. Then parliament law ka implement ka hormo directly itu council ang nagto di ningji binanji la bange. With special modification. Kinanji pulotan te itu modify large occupancy itu council ang dengone. Lahir itu ningji binanji itu council aja kau bange. Nasi mo pen pulo pesa PESA bangkala hello panchayat mane schedule area adota extend un pusitame lada ka definition bang itu aku lang kontona point panchayat ke upilo nami banyak pulo panchayat is an institution by whatever name called lasi panchayat ke isi ini tu institution pulo ta itum kecari athai onda pulo lapen isi aron apan da itum pudam janme lasi lada bang itu ma panchayat ke servan ke pulo lahir itu mencini tampai. Hala pancara kere makanan binu lo take. Lasi modify pengupen antara lagi. Six itu abang tadu ke. With special modification. Pada lah rusi itu mendek tu nai. Kuki itu mana hausa pula. Mar dengan tulsun waisa pula. Lapen ke dimasa tu salayaro pula. Lapen ke rengma tu abang ke lagi enjang tiru venue song sadwen pula. Lapen ke siapa tu mana mupom Cahuban pulo, khasiat tu manggil lake dorbar snong pulo, lapen ke garu tu manggil aking nokma pulo, lapen asam gapret ka amen dola, lake itu karbia tu mangsi serwan kep pulo, serwan kep dahat tribal, akapret tribal tu mlo ada bidang nangi po bangali lake karbia tu angbong serwan kep ke do caji, hala kado itu manda metang pasti birek nangko. Ini tu manda pume English pen Serwan Camp is an institution by whatever name called. Kalang itu mungkin pun translate untuk terang pola pakai. Tola sinengwe apor dolo posi sinengwe tumlong panelist bahini do kehai sarjai kata retired IAS officer lalu panakiro pipar pilo lalu apor ng cipidun pen ason arol alam lardak pen rathan kethan panapor akiro pipar pilo lalu adun tunili kehai sarajenti mo pancuro itu langli apor ng cipidun pen nengwe labang so talk show long tabe uthon ardina ng pidun pen alangli lapuson karbi akhepan kacing honan thekpen rathan lam theki jai content kota akiro pipar pilo nasi nili nale tum hanan chuning ri kan tum bagla helo true six to life labang so nili tum a talk show mate a Facebook page abang nale tum nan subscribe dun ikha nan share idun tha lapen nan follow dun ikha lalo ko tang pe ili tum aron alam mane up to date abang ke itum long bom ko tum ka cethan kar biang lo pipi mak ko ason lapen ladak se tum ini alam sedami isi platform lo sini le tum da ingpu pono lasi kado kawe kang hon penal itu nang subscribe dunita also say itu kiban jilang apor kacera itu thekjepa nasi penengwe talk show on 62 to the constitution of India and autonomous state 323 episode long makan itu na pansikan tono nasi kado kawe nang kelang na portil pening jir east west karbiang long lapen di masa lapen plain district ajo ke do akar bi itu aphan antame choro part pilo lapen kali tum share ikha posini lihin ben nang chuni ni ko nasi la pansi la bangso pening we talk show bangke kan to kado